Yonga ya go ribolla moalo wa thuto mošwa. Moepa Botswana Ash o dirisa 400 million pula go tokagatsa magaratlhatlha a maranyane kwa toropong ya Soa. Fa abeng malete le nono fa maswabi ba fenya kgaisano ya Botswana Cycling Association National Championships. Motho dumela ke go dumedisa ke na le sentle moeng ena a halehano go ranela dikgang tse ka puo ya diatla mme re simolola dikgang tse mo thusa tautona re slang batsogane a re Mahama o ikemetseng ka nosi ke konokono mo go tsamaiseng le go godisa itsholelo a re puso e tla tswelela e dira melao e tla rotloetsang kgolo ya dikgwebo tse di ikemetseng ka nosi mo thusa tautona o na bua jalo kwa moletlong wa dijo tsa maitseboa wa lekgotla la dikgwebo tse di ikemetseng wa Business Botswana Northern Gala Dinner kwa Francistown. Bethany Mando ka dintlha. Moletlo o wa Business Botswana o kopanya dikgwebo tse ka kwana bokone o na le dingwaga tse di herang bongwe o sa tshwarwe mme monongwaga lekgotla le o tsosolositse gape ka jaana ba na le toro ya go bona dikgwebo tse di ikemetseng di gola. Motshataotona a bo a lefa go rotloetsa le go thomamisa fa puso e tsaya tsia seabe sa dikgwebo tse di ikemetseng go tsamaisa le go tlhabolola lehatshe leno. So we have said a number of times that the private sector is the engine of growth. We must look at ourselves and say we are the engine of growth. So what can we do? We reset and make sure that we do the right thing. Then we grow. Then government will outsource. It will not crowd you out. The business people will give you space, and you'll run with it. Mothusa taotona a re jaaka puso e na le ditoro tsa go bona Mahama o ikemetseng o go ga itsholelo ebile o rekisa dithoto kwa ntle go maleba gore puso e beye monwana ditumalano di tshwana African Continental Free Trade Area go bulela dikgwebo tsa monogae mmaraka. This is a deliberate decision by government to, among others, ensure that we benefit from bigger market opportunities provided under the African Continental Free Trade Area. We must position ourselves. Really, we need to position ourselves. We really have to tell people that you come here, we will do everything that will enable your business. But all you come here with the intention to export, because we are a small community. Moeteledipele wa Business Botswana yo sa tsang go thojwa Rene Ngwako a re ba itlama go ema nokeng maitlamo a puso. One of the great pillars Botswana is that of the reset agenda. And among those things that are spoken of in the reset agenda, it's that of digitization. So we are also going to be deliberate as Business Botswana and intentional around acceleration of digitalization and innovation. We are going to ensure that we enhance private sector competitiveness. We are going to make sure that we engage Bohogi, we engage our partners, the other side being government, to ensure that we have enabling policies and regulation that is the way of doing business. Furthermore, we wish to express our concerns about delays in the implementations of Francistown Special Economic Zone and the logistics hub. Timely executions of such initiatives is vital for economic progress of our nation, and we hope for expedited measures to ensure the resolution of these crucial projects. Jaaka mmaraka wa Botswana o santse o le monnye lekgotla le ikaelela go tshwaragana le puso le makalana a mangwe a mahatshe gore dikgwebo tsa monogae di kgona go hithelela mmaraka wa Afrika o na le batho ba le 1.3 billion. Bethany Mando, BTV News, Francistown.
Lephata la thuto le tlhabololo dikitso le mo lenaneong la go ribolola moalo wa dithuto tse dišwa tse di tsamaelanang le botshelo jwa dingwaga tsa gompieno. Moalo o tla sologela molemo baithuti le itsholelo ya lefatshe leno. Tona wa lephata le Dr. Douglas Lesolathebe o ne a tsene moletlo wa go ipela dingwaga tse di 70 tsa sekolo se se botlana sa Pilikwe le go tsena moletlo wa kabo dietsele ga bua mafoko ao. Mamosisiska ka pego. Ka ngwaga wa 1953 bani ba motse wa Pilikwe bana ba ikopanya ka mowa wa go ipelega mme ba aga sekolo se se botlana. Sekolo se mo nakong eno se ntshitseng dialogane tsa baeteledipele le ditiro tse di farologaneng. Ka moletlo o wa go ipela dingwaga tse di 70 ba lemoga maduo a go bereka ka natla. Lentswe sekolo se se agilwe ke bani ba motse se ikwele se tlhokana le ke monokeng go tswa mo pusong. Tsone di classroom tse ba na le thomaganye tse digologolo tse ministera tse ke tsone tse go buiwang ka tsone tse di agilweng ka boithaopo ja morahi. Kgosi Tshekedi Raetso o rutile morahi wa Pilikwe boithaopo ga ra ka ra tita malahela ra bo re goromente o tata re direla senanne. Re tokahatsa gore ruta bana eng, re tokahatsa gore ruta bana jang, re tokahatsa bana gore re ba tsa ditatobo yang gore re bone gore ba ithutile. Mme se ke batla go le tshepisa gore mo bogautshwaneng re taba re ribolla thuto kana ke curriculum e pharologane e ka yone e tsilong go dira gore bana ba gompieno 21st century learner ba batla go ruta bo robotics, ba batla go ruta coding, ba batla go ruta dikgang tse dintsintsi. Sekolo se tswa bogologolong se dira bontle mo maduong a lekwalo la bosupa mme jaanong se itemogela kwelotlase ya maduo. Ngwaga o fetileng se bone 57.7% bana botlhe mme sa bona 23.7% mo go ba ba tsereng A le B. Re batla gore dikolo tsa rona di ntshe batho ba ka tswang re ipela ka bone. Ra ipotsa gore a ne mo dingwageng tse di re ta kgona go ntsha di-judge, re ta kgona go ntsha di-permanent secretary, ta kgona go ntsha eng hela jalo jalo ka gore bana ga kitso ra ba santse ba tsa thuto kana go pala ha kae. Mongwe le mongwe a lebe ngwana ga go ko motseng kwa lapeng. Ebile ke rotloetsa batsadi gore from standard 1 a tsamaele ngwana a ska go hakgamalla ngwana a bala 7 a tsere E a ba mo hakgamalla gore nna ka ra ke tse ke re o tsa E tsa mo le mo ka tekatekang mme ke thuto e tona e leng gore ke yone the foundation of education. By the time the student a go sekoleng kana a go dira standard 1 wa ba hetsana le motheo o tsepameng. Ke a le leboga lotlhe alumni ya le dirile tiro wa gaetsho le dirile tiro e tona ke tsa gore le ba go tlase ga lona ba bona gore go ha la akantse jang. Mo go ipeleng dingwaga tse di 70 go na ga tlhomamisiwa dialogane tsa bana ba ba botlana ba ba yang go dira lekwalo la bongwe le ka bodietsele ya baithuti ba sekolo se. Bani ba kopile puso go bagela sekolo se segolwane mo kgaolong ya bone gore ba kgone go lebelela boitsholo jwa bana ba bone sentle. Mamosisiska, BTV News, Pilikwe. Tona wa tshireletso re ka Musi a re go gagala bana mo tumelong ba sa le bannye ke tsela e nngwe e ka yone le hatseleno le ka fenya matlhoko a le aparetseng a akaretsa tiriso botlhaswa ya ditagi ka kereke e ka baaga go nna batho ba ba nang le maikarabelo ba itse molemo le bosula. Re Musi o buile se kwa moletlong wa go ipeela thobo ya kereke ya St. Augustine Cathedral kwa Maung. Maranyane Samakata ka dintlha. Lefatshe leno le lebanwe ke kgwetlho e kgolo ya tiriso botlhaswa jwa ditagi ke banana le yone go kgontsho ya bong e tsweletseng ka go golela pele. Ka jalo go gogela basimane le basetsana mo tumelong ba sa le bannye go ka thusa go aga tšhaba e nang le bokamoso, sengwe se se ka thusang go rarabolola kgwetlho e. Ra ba ruta gore faith is built, re tshwanetse go rage tumelo mo go rona mme ebile re itse gore tumelo is not a miracle for one day, it's a journey. Ya tswela ntse ya khiwa mo go rona o ikopa nako le nako mo go wena o e rotloetsa le nna ka ke ntse yana na go ke minister wa defense and security mme ha go le nsonta ga teng ga nke ke tlhoka go kopa renewal and strength for the next week.
tona o akgoletse borre go nna le seabe se se bonalang mo kerekeng. ne ra bona ke go salla go borre re salla ko morago ga go ta mo ditirong tsa kereke bomme le bone ba leng ko pele mme the Catholic Church or the diocese yone ya rona ga boron le Francis Town ya maka dinao ya bona gore borre play a role, and I have seen that this has go dirile pharologanyo e ntsi thata. Re sa le fo kereke re tlhoeditswe go tswelela ka mowa wa lerato le kabelano ka go tlhokomela ba ba tlhokang. Gonne ke ne ke swerwe ke tlala lwa mpa dijo, ke ne ke nyorilwe lwa nosa, ke ne ke le moeng lwa nsola, ke ne ke sa apara lwa nkapesa, ke ne ke luala lwa ntekola, ke ne ke le montlong ya kolahelo lwa ntlohona. Kereke ne ya kgona go kgobokanya madi a kana ka 58,000 pula mo tirong e ya go ipela le go leboga Modimo. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Motho wa dikgantsedi a tswelela mme ha re tswelela letsholo la go isa ditlamelo kwa batswaneng le le boloditsweng ke ofisi ya molaodi kwa kgaolong ya Kgatleng le botlhokwa mo go tlhabolole matshelo a batho le gone go ba bopaganya. Seo se buile ke modulasetulo wa khansele ya Kgatleng Ra Daniel Molokwe a re tiro e dirwang ke maphata a puso ka go harologana e tshwanetse ya kgolwa ka jaana puso e bone go tshwanela gore ya tametse batswana ditlamelo segolo jang ba ba kwa dikgaolong tse di kgakala le ditlhabololo. O buile se kwa tirelong e neng e rulagantswe ke ofisi ya molaodi wa Kgatleng go atametsa ditirelo kwa batswaneng e neng e le kwa motseng wa Oliphants Drift Bosheng. Lizzy Class ka dintlha. Ba kola ditamelo dipe fela kgona go sekaya nna selo se se bonolo mo banneng ba ba mo mafelong a kgakala. Ba ba nna mo metseng e tshwana Oliphants Drift ba tlamega go latela ditlamelo kwa motšhudi mme fela mo go leno letsatsi ga ba patelesa go dira jalo ka ditlamelo le dithuso di ba latetse. Re se ka ra natehelelwang ke go nna mo teng ga diofisi, re nne mo teng ga diofisi re direng tse re di dirang mme ha re ntse re tsweletse re di dira re gakologelwe Motswana ko ntle ga ofisi re ipotseng gore o kae wa Oliphants Drift, re ipotsa gore o kae wa Ramotlabaki, o kae wa Dikgonye, o kae wa Kgomodi a Tshaba, bogolo jang ka gore ke mahelo a katogile motšhudi o re ka reng ke headquarters. Re bone jaaka molaodi a supile gore go botlhokwa gore re tswe letsholo re to go kopana le bakgatla mme re sa tegela re ta gore go le re ke rona ba re hano tota re tise ditiro tse leng gore re di neetswe ke batswana ke bakgatla gore re di tise gautshwane le setšhaba se re se ikanetseng gore re ta se berekela. Ke tiro ya bone e ntseng e tsamaya mo dikgaolong tse bogolo yang di leng kgakala le ditlamelo go simolola ka ko Dikgonye, Kgomodi a Tshaba, Dikwididi mme ke dumela gore tiro e tla tswelela e be ipoeletsa gape mo dikgaolong tse setse e tsamaile mo go tsone gore batho ba kgona gore ba thusege. Intention ya government ya rona Botswana ga se gore ditlamelo di latelelwe ko kgakala, ke gore ditlamelo di tle mo batswaneng ga ba leng teng. Banni ba lebogela se ka se ka bosone se tlotlomaditsa morafe a motse o ebile gape se ba kgaotse maoto. Utlwa ke le motlotlo thata gore Olifane le ene mo nakong e be a dirilwe mmolo ga tsatsi le lengwe hela go a supa gore Olifane ditlamelo di tlile. Re le ba direla puso re bone go tshwanela gore mo dikgaolong tse di kgakalanyana le se itlamelo ka gore ga go motlhofo gore ba kgone gore ba ye motšhudi bo tsa itlamelo mme anong ka re mo motseng wa Olifane re setse mananeo otlhe maphata otlhe a government a teng go simola ka water go tsana ka land board di-NGO. Kgaolo e ya rona ke zero employment, ga re tshele ka sepe mme mafoko a gago ke sologela gore a re hile gore le rona ga ke re dilo makwati o boletse gore ga o na madi mme o akantse. Banni ba metse a Dikgonye, Dikwididi le Kgomodi a Tshaba ba setse ba nnile le sebaka sa go akola letsholo le go tlhalosiwa le tla tswelela mo kgaolong ya Kgatleng West ka kgwedi ya Mopito ngwaga o tlang. Lizzy Class, BTV News, Oliphants Drift.
Moepo wa Botasha o ntshitse madi a fetang 4 million pula mo tirong ya go gokela mafaratlhatlha a maranyane kwa toropong ya SOA. Se se buile ke tona wa ditlhaeletsanyo dikitso le maranyane re thulagana segokgo kwa moneteng wa go simolodisa semmuso mafaratlhatlha ao mme o supile fa mafaratlhatlha ao a le botlhokwa hela thata a ka tlile go fetola matshelo a banni ba toropo ya SOA. Abigail Madorobo ka dintlha. Mafaratlhatlha a tlile go tokafatsa tshireletsego ya dithaeletsano ka jalo puisano e nna sephiri sa motho. Re segokgo a re tiro e butse dikgoro tse di sa feleng ka e thusa batho go nna le puisano le batho ba mafatshe a sele le go godisa dikitso tsa banana. Mafaratlhatlha a goketsweng a sekgele sa dikilomitara di le 44 go tswa mo motseng wa Nataduke go feta fa toropong ya SOA le dikilomitara di le 22 go tswa mo toropong a ya ko Moepong. The partnership between Botswana Ash Limited, or BOTASH, and Botswana Fiber Networks, or BOFINET, has resulted in an initiative that will positively impact the lives of the people in the SOA town. Fiber optic connectivity has got very distinct advantages compared to copper, because they present with better reliability due to their freedom from power devices and external interferences. It is therefore very pleasing that BOTASH and the community of SOA Town has arrived at a space where we can look into a future where communications with the rest of the world will be more reliable. Le fa go nile le dikgwetlho, maikaelelo ke go tisa ditirelo tsa maranyane ko metseng e kgakala le ditamelo ka mafaratlhatlha a thabolotsweng. It wasn't an easy project at all. But nevertheless, what we did, just to assure you, was an environmental management plan that we did. Wherever we go, as an organization, we either do a full environmental impact assessment or we just do an environmental management plan to ensure that whatever we do will be good for the environment. Banni ba toropo ya SOA le dikomponi ba dirisa sentle dithabololo tse ka ditiro tsa bone tsa tsatsi le letsatsi di tokafetse. Abigail Madorobo, BTV News, SOA. Mokgatlo wa Mabontle Circle o tshwaragane le lephata la banana bonga metshameko le ngwao o ikemiseditse go lwantsha seemo sa go dirisiwa botlhatswa ga batho le kgokgontsho ya bong ka jana go lemogela fa lefatshe leno le la Botswana le di goga kwa pele ga go tla mo go tsa kgokgontsho se se gateletswe ke Tona Tumiso Rakgare re file Motube ka dintlha. Lefatshe la Botswana le itemogetse dikgang tsa kgokgontsho tse di tsweletseng ka go golela pele. Tona Rakgare o itlamile go ema nokeng mokgatlho wa Mabontle Circle o tsere maikarabelo a go lwela ditshwanelo tsa batho fa go tla mo diemong di tshwana le go dirisiwa botlhaswa mo ditirong le gone go emisa kgokgontsho ya bong ka go farologana. Tona Rakgare o kopile bao ba ba kgokgontshiwang go ikwela mo maphateng a maleba. And therefore, let us all recognize the importance of bystander intervention. Colleagues who witness harassment should be encouraged and empowered to speak up, ensuring that the responsibility for eradicating this behavior is shared collectively. Mokgatlho wa Mabontle Circle o tshwaragane le lephata la banana bong metshameko le ngwao o ikemiseditse go lwantsha diemo tsa go dirisiwa botlhaswa ga batho le kgokgontsho ya bong ka jana go itemogetse fa lefatshe la Botswana le di goga kwa pele fa go tla mo dikgang tsa kgokgontsho. Our homes, there's a lot of work that has been done. However, very few has been done when we speak about sexual harassment and violence within the world of work, where each and every single Motswana, including within the economic inclusion law that we speak about, must participate to build Botswana through the mindset change that we speak about. Today, it is a call to action. As Professor Norris said, from 16 days to 365 days. I'll take Botswana, for instance. I think it's a shameful thing that we are one of the countries leading in rape cases. This is not Botswana, this is not Botswana. And this is what we need to change. Things like this can kill the country's image.
These are the things that we ought to change and be very, very serious about. And therefore, that is why I'm saying, for me, 16 days is not enough. This is something that we must talk about every day. One of the things that I believe in, Honorable Minister, I fully believe in changing the mindset, the reset. I fully believe in it. Fa neela lefoko la go la kgothatso mothusa momedi wa sekolo sa ithutela ditiro sa Madikolo monogae o a kgotsa lekgotla la Mabontla Saka ka tiro e ntle e ba e dirang ka jaana lefatshe le mo maletseng a 16 a go lwantsha kgokgontsho. Re file Motube, Botswana Television, Gaborone. Ka dikalowetso tla ke sutela city ke ga kwena go tletsetsa metshameko. Tla ke go leboge one ka pego yene e tlhapileng diatla eo ya Setswana na ke sethi ke aga kwa motsana e tshoga mogela tsa metshameko a be malete le nonofa maswabi ke bone bommampodi ba kgaisano ya Botswana Cycling Association National Championship mo karolong ya individual time trial e neng e tshegeditswe ka mafelo a beke kwa Fikeng. Malete o fentse kgaisano eo mo letlhakoreng la borre ba ba golwane ya sekgala sa 42 km fa maswabi ene a fentse mo letlhakoreng la bomme mo sekgaleng sa 30 km ka ge so lekwa wa latela. Malete wa Stopper sa Journey Cycling Club yo neng a le mongwegeng wa go wa boraro a sa kgone go fenya kgaisano e o simolotse lebelo e le ene bofelo go emelela mme fela a seka a thola a leba ko morago a dirisa maitemogelo a go mo tseleng ya boatemang kgodi go netefatsa fa a fetsa lebelo leo mo nakong ya ura metsotso e le 5 le metsotswana e le 34 a salwa morago ke thata molale ka disekondi di le 12 fa Thabiso Mokala ke ene a feditse mo go a boraro mo lethakoreng la bomme e ntse e le la elite Phadisano e be kopantse nonofa maswabi le wa Mentwa Kgosi mme maswabi a fenya lebelo leo ka nako ya 54 minutes 30 seconds mo letlhakore la badingwaga tse di kwa tlase ga 23 e le la 42 km Matlhogonolo Bothole o fentse lebelo leo ka nako ya 1 hour 6 minutes a sala morago ka Thaba ya Meruele ka nako ya 1 hour 11 minutes fa Madira Richard a feditse mo go a boraro mo go bomme mme e le 30 km Morato Mothaope o fentse ka nako ya 59 minutes 58 seconds fa Senorita Machibe a feditse mo go a bobedi ka 1 hour 21 minutes mo letlhakore la junior e le la borela 30 km Rebaone Khunofu o feditse mo maemong a ntlha ka 53 minutes 7 seconds Totlonare a dire nako ya 1 hour 9 minutes go fetsa mo go a bobedi Falarong ke abetswe a fetsa mo go a boraro ka 1 hour 37 minutes Bapagami ba tsela Riders ba gapile lebelo la letlhakore la Youth Boys la sekgala sa 14 km jaaka o ntametse maswabi a ne a le fenya ka nako ya 21 minutes 14 seconds Simphio Potongwane a dira 23 minutes 27 seconds fa Ted Makgetho a fetsa mo a boraro ka 24 minutes 18 seconds Kgaisano ya lekgotla la Botswana Cycling Association e ne e tshwarwa ka maikaelelo a go fa batshameki le batsamaisi sebaka sa go ikatisa le go thabola dikitso le boleng ga mmogo le seleboga sa motshameko o Kagiso Mmolele kwa PTV Sport. Mo tsa kgole ya dinao setlhopha sa Township Rollers se tlhatlogetse mo maemong a bobedi mo lokong ka dintlha tse 16 ba sena go nota Matebele FC ka dinotse 3 go tse 2 mo motshameko wa Botswana Premier League o neng o tshamekelwa kwa lebalelogolo la setšhaba a re bone dintlha kgolo tsa motshameko o. He's a dead ball specialist. So what a beauty! One of them, so the other. Easy for Ngele. You've got to be wary of him. Floated into the air. You see, it's a goal for Matebele. There are going to be any tactical changes that they could. It's a goal, it's the second one, and Matebele will take it. The player goes down, he's told, get up, get up. Penalty, unbelievable. To deny him. He does so, Sehola Moroy. They will celebrate the win. Perhaps, maybe, if that is the case. Oh! What a goal! The referee has his flag up. Unbelievable. Changes we made really proved futile, and in the sense that that we could come back in the game. We got the 2-1, we got to 2-2. I don't want to comment on referees. I don't want to comment on referees because they are part of the game. They need to be part of the game, and without them, there's no game. But I also say that
me as a coach, I always try to improve. I always try to get better, and my word is just always try to get better. But today was not a good day. You could see Matebele now wanted a draw, and we said, okay, let's try to pile pressure, because now they brought in the jersey number 22, I think Nkwapa, to say what they wanted to play counter-attack for them. But we said, okay, let's try to leave our two fullbacks there. What happened? The same fullbacks wanted to attack. That is why they caught us a lot, and it nearly destroyed us. So yes, we got a penalty at the end of the day and scored the winning goal. We are happy with the 3 points, but in terms of the application, the performance for the second half, totally average and poor. I'm sorry to say that. Lobebe la kgwele ya dinao mme re gatela pele setlhopha sa UR Black Forest se letse se tlhatlogile kgato e le nngwe go tswa ko maemong a botlhano go ya kwa go a bone mo motshamekong wa league ya first division ya borwa o neng o tshamekelwa kwa lebale la University ya Botswana. Tatlhegelo ya Hawks ka fa letlhakoreng le lengwe e ne e ba tlhatlogela bantse ba le mo go a lesome ka dintlha di le supa go tswa mo metshamekong e supa. Katlego Kgakole o tshotse pego. Morago ga gore ditlhopha ka bobedi di retelelwa ke go tshikinya letloa go fitlha di a go ikhutsa ya re karolo ya bobedi e tsamaile metsotso e le 56 magoleng ya kgaoganya bobedi joo ka nno ya ga Thabo Motlhabane. Moragano yeo Hawks ya tsholetsa lebelo la motshameko ba tsomana le nno go boela mo motshamekong fela banna ba mmankgodi ba ba rontsha seo ba tshwarelela ketapele ya bone go fitlha motshameko ya bokhutlong ka ile nngwe ya Forest go lefela la UB Hawks. Phenyo yeo ya bone ya setlhopha sa gare tsang letlole e ba tlhatlhoseditse kwa maemong a bone ka dintlha di le 12 fa UB Hawks ba le mo go a 10 ka di supa. Ka ne re buile ka tota we didn't play according to our strength ka gore opponent e tona mo rona ne le pitch. We never play football game mo pitch e ntsenyana. Tota ke ona re kgoreletse, that's why ne re tshameka di long ball game. Mela basimane ba ka ba tsere instruction ja ka ne re buile a great chance ya ra di converter. It's part of football game. It's like that. If you create chances, you create to score. If you don't score, you lose it. So that's what happens today. We killed ourselves today. We created as much as you could count the chances that we could have made up, but it's football. You know, you go and prepare. Now it's just to get and make sure we do our finishing properly. If we could have taken our first chances, we could have led this game 3-0, 4-0. But we lost it there. Mo metshamekong e mengwe ya beke ya bosupa ya liki eo ya first division ya monoborwa City Paula e fapile Flamingo Santos ka nnotse 3-1 mo go ditshane Fighters le Dasetenqau di kgaogane dintlha ka maleka le fela setlhopha Mochedi Santa Chiefs le Notwane di ngangane ka maleka di nnotse 3 setlhopha Tlokeng United ba kgwatisitse Prisons 11 ka tse 2-1 fa Extension Gunners ba palelane ka maleka nno setlhopha le baeteledipele ba Loko Jwaneng Stars. Katlego Kgakole BTV Sport Gaborone. Fa re le ba makgaolakgang a borre a badminton singles le ka bana la Mauritius Georges Paul o fentse bomampodi jwa monongwaga jwa kgaisano ya Botswana International 2023 a sena go fenya Somi Ramadan wa United Arab Emirates ka 2 love fa Nurani Ratu Azara ene a le mampodi wa kgaisano eo mo letlhakoreng la bomme Tlamela Montsusi. Georges Paul yo dingwaga di 27 o na botsa ditlhaselo kgapetsa a pateletsa Somi Ramadan go dira diphoso mme Paul a fenya sete eo ka 21-12. Mo seteng ya bobedi Somi Ramadan a tla tokafaditsa tshameko a botsa ditlhaselo fela le ka bana la Mauritius Paul a supa maitemogelo a kwa godimo a kgona go tsweletsa ditlhaselo tsa gagwe go fenya sete eo ka 22-20 le go tsaya bomampodi jwa kgaisano eo. Soren Hald wa Denmark eno fetse mo maemong a boraro. I knew if I slow down the game, I play like tactic and like skills shot, he would have advantage because he is very patient. He can run for hours. I cannot run for hours. So I focus on these few points, putting really the pressure, taking initiatives at the net, and go for my full smash. In final, actually, I didn't play well. Maybe because I cannot play under pressure. I was in pressure
So then I was confident, but it didn't happen. So I lose in the match. Ka kwa letlhakoreng la bomme, Nurani Azra wa United Arab Emirates o fentse mogabo Madmuta Sundarapendian ka 2-love fa Kate Ludik wa Mauritius ene a feditse mogo a boraro. Mo makgaolakgang a di-doubles tsa bomme, Amy Ackerman le Deidre Lawrence ba lefatshe la South Africa bao ba thulane le mawelana a lefatshe la Maldives, Aminath Razak le Fatima Razak, mme makgarebana a Afrika Borwa ba fenya sete ya ntlha ka 21-13. Fela Maldives ba boa kwa morago ba fenya seta bobedi ka 22-20. Le fa go ntse jalo, South Africa ba itharabologelwa ba fenya seta ya boraro kwa 21-18 go tsaya bomampodi jwa kgaisano eo. Our general game when we're good is when we're attacking and playing fast and hard. So as soon as we start deviating from that, then we put ourselves under pressure. And that's what happened in the second set. And then we just came back fighting in the third. Yeah, it's been a good game, and we're actually really happy because, as she said, it's our first non-African pair that we've played and we've beaten. So for us, that's another goal that we've accomplished, and we hope to accomplish more goals. We did come here to take the gold medal, but unfortunately, I think they were the better players today, so they won this match. But it's okay, satisfied, it's alright. Ka go borre gone, Kengwe le Andy Kwok ba kwa Malaysia ba fentse Lucas Duke le Raynunda ba kwa Mauritius ka 2-love go tsaya bomampodi jwa kgaisano eo, fa Ahmed Nibal le Mohamed Rashid ba Maldives ba fetse mo maemong a boraro. Bomampodi jwa mixed doubles bo gapilwe ke Georges Paul le Kate Ludik ba Mauritius, fa maemo a bobedi a gapilwe ke Melvin Apia le Vilina Apia le bone e ntse le ba lefatshe la Mauritius, fa Adam Haytham le Doha Haney ba lefatshe la Egypt ba feditse mo maemong a boraro. Tlamelo Monthusi, BTV Sport, Otse. Re sa lefo ba Botswana Badminton Association ba ne ba simolosa semmuso go tshamekiwa ga badminton mo mabaleng a kwa ntle ke gore badminton go ya ka moeteledipele wa lekgotla leo Modisa o tsile Badubi se se tla jana morago ga gore go tlhabololwe shuttlecock go nna e ka kgonang go ka itsetsepela mo phefong mme bile le phetogo e tla ba thusang thata mo seemong sa letlhoko la mabala. Our world governing body, being the Badminton World Federation, haven't realized that in some communities, a huge challenge indoor facilities. Ine ya bona go tshwanela gore e develop a new way of trying to engage those kinds of people in such communities gore ba nne ba khone go tswella ba ntse ba tshameka sone sport sa rona sa badminton. The main difference between the type of equipment that we use indoors, the difference hela anong ke yone the shuttlecock e leng gore ke yone Botswana Badminton Association e itumelang gore bone our partner Badminton World Federation shipped out to us, and we will now be rolling it out across the country. Motswana wetso ntlhomole ga se nkutele na tsa metshameko di wela gone ga nna le wena re tla kopana gape mogola ka moso mme ona ra bantheng o tla ba boa mo metsotso e sa hediseng pelo go tla go garela thulaganyo ya Botswana Connect mo tsatsing la mosupologo. Tlhola sentle. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people